Dika, Jekom Skala, rapat nih. Jo. Cinder kita krina sa barongenda, krina kita cinder. Iya, ego keri pas tengah jamburin dan terus kipas, kok kam jenda sita pengantin, kok ngomel banci sejenda, bagaimana? Iya, ego kena pertukar kampil, yang mana nak bersurut kam. Iya, surut lebih kita krina. Surut baik kita krina. Bagi janji tabih naima, ma orang tua ngencang landaki pengantin. Serta tanda krina. Si tanda krina, iya. Benai kami lebar segiting era kembaran mergana, apa bagi? Man bandu kam si daerah turangku, go manci. Man bandu si debatan, go manci kendu, man bandu kelibu kami. Go manci benai dong landaki permen kami. Begini kami nak berundu. Landak kata krina. Oh iya, man bantah krina si pas campuran dah, lalu di tempat kita krina. Rikut-ikut kam singa lo bere-bere. Singa lo pernenin kam kinting mergana. Kalibu benar-benar, kinting mergana ka. Rikut kam singalo ke perkempun, kam si telu merga. Guru kinayan kembaran bagi efek baru sekaro mergana krim kam. Iya ma, karena aras kembaran aras keluar kami kembaran mergana, gue sangkap geluh karena kalian lagi pengantin. Iya, yang baru kamu buka kami. Landak ke pengantin.
Ulu Mas. Ferdinand Chicken. Perkempun. Anak Guru Sembiring. Anak Guru Sembiring. Anak Guru Sembiring. Masuk. Anak Guru Tengkar Malam. Manbandu Sri Jabatan atur karena gedang do. Iya, go banci. Hutan tapi itu kundu sendalanan MK Karung Mergana. Kaban di kurikuras kembaran. Makanya kami anak berusing ukuridu ke tengah-tengah jabudu karena ngangkat kampil kehamatan. Kampil eda bagi si berdubi abad kami atur napang kami. Sada kali kampil sindeskan kami 4 kali isap nakam kali bantakanan andangi subak senin adu manggau. Ya dulu kan lebih belum limpo ena olah cakap kena ban kena. Ada lit cuma kena peran kari urusi. Iya dulu kan kampil na olah belum limpo nanca. Kakin ban kena kami nagar silhe. Olah sadatani. Enam bayi katang kudai pang kami. Kampilnya sada sindeskan kami bandu 4 ban kami isap na kam karir bantakadang atas subak senin adu. Manggau. Ya, ban kampung kami na kami pasenda. Enam kampil deskan kami sada. Telu ban kami isapna. Kam karir bantakana ngata sebuah seninadu baik kata tak perlu beda manggo surah. Iya, isap-isap kam jekri naman. Man kampung kalibu kami nang kami Pak Sendester kami si kalau bere-bere bas jabu kalibu kami sembiring berkada. Uga karena propulung 2 hari teken rahman te kami anak buru menterindu ngedeskan karena kampil di kurasi sapena. Gua kampulung si pulung na. Ya, bagi balik be belum limpo ena. Kai 2. Enda bagi kata kami man kakadudai angkat kami karena isap pendenda kampil nasada isap dalik ban kami 2. Kam kari pesesana dari sembiak seninandu tukundu sedalan si pedemui kalibu kami sembiring. Manggo ya ada go seisap peres kampil ku tengah-tengah cabundu. Mama silih himpal di kudus kam tulang kumai kami. Enda kami rek anak berundung angkat karena kampil kehamatan man badu kam kalibu kami. Apa kam singan lokan sabiak senina. Ya karena kampil enda sada sedeskin kami man badu tapi isap dalik ban kami 5. Kai makana bege Bapak nande bapak seninang rana seninang bakal tutup bas kam kari tading sada sukut kan anak galak olat ring-ring kampil dina galak karo manggo ya ada wasuh kampil desken kami man bandu kam ngaturkan sana dangi subyak seninandu desken du nggo aman ena ya bageda mama tua bas kami arah kalibu kami tampar malam ngodong ban kami turosana karena ngangkat kami ndak kalibu kami halo kendu duduk bisa mana kampilman ini aja kam karir bantakana nanangi kali guburahkan puang kami bagi pe kakandu jadi enamnya kalibu kami gelah nang ugartah du gua ya takana kami kari
bagi kenca bagi si berdua dengan perjalanan karena kampilnya kali ibu kami ya bujur jadi ngomel kami baca surut kunjau kami bujur kali ibu tinggal lebih kita emak sebab enda me puncak acara anta ibas wari si senda. Ya, eman bandu kamu kalibu kami sukut tambar malam. Seperti mas pengelolaan bagi kalibu puang, endar dalan emas, erkalangan taraja, ku sembering mereka tertinggal kam cakap pengulungan secakap kami. Bujur. Si pertama bena emas 2 tahil. Buena 20.000 singa lokensa orang tua si sereh. Si peduakan ulu emas 7 tahil buena si 20.000 singa lokensa mama si empo. Si petelukan batang unjukan 6 tahil buena 84.000 singa lokensa orang tua si mupus. Si pempatkan unjukan 20 tahil wena 322.000 si ngalokensa orang tua si engkelengisa. Si pelimakan bere-bere 18 tahil buena 252.000 si ngalokensa mama si sereh. Pernamkan perkempun 7 tahil buena si 20.000 si ngalokensa mama nande si sereh. Si pepitukan perninin 7 tahil buena si 20.000 si ngalokensa mama bapa si sereh. Si pewalokan ciken 4 tahil buena 56.000 si ngalokensa kalimbubu bena-bena. Besiwakan ikur sabe 2 tahil buena 20.000 si ngalokensa senina ngerana bapa si sereh. Pinggan tading basukut enda sesehtan saja si ban. Si pesepuluhkan senina ku baka tutup 2 tahil buena 20.000 si ngalokensa sembuyak bapa si sereh. Si pesebelaskan bapa nande ku baka tutup 2 tahil buena 20.000 si ngalokensa bapa nande si sereh. Si pe-12kan persininan ku baka tutup 3 tahil 5 serpi buena 40.000 si ngalokensa anak berutua bapa si sereh. Betul-belaskan persininan 4 tahil 5 serpi buena 63.000 si ngalokensa anak beru si ngeranakensa. Pempablaskan perbibin sada tahil 5 serpi buena 20.000 si ngalokensa senina nande si sereh. Pe-15kan pengangkat tudung 2 tahil buena 20.000 si ngalokensa sembuyak nande si sereh. Pe-16kan si rembah kulau 5 tahil sada serpi buena 71.400 si ngalokensa turang bapa si sereh. Pe-17kan si nastas lambe tape iket-iket 3 tahil 5 serpi buena 40.000 si ngalokensa anak beru menteri. Pe-18kan buka-buka sada tahil buena 14.000 si ngalokensa rumah ingan mukul.
Pesiwah belaskan perkela-kelan sada tahil buena 14.000 singa loken sa ganti si muat ranting. Pedua puluhkan pertek-tek entah pewang saksi 5 tahil buena 70.000 singa loken sa kepala dusun kedua belah pihak. 20 sada surat adat 6 tahil 84.000 singa loken sa petugas mergasi 5 tingkat desa, mergasi 5 tingkat kecamatan, kepala desa setempat. Ya, asaban sinaman bantak krina si pulung. Ara kita kan gome palukan gendang. Maka saban sina raduras kita krina landak. Gomaci si benar. Beras tagi kalnina ku bandar baru sari nembah nina sinuan bulu. Beras tagi kalnina ku bandar baru sari nembah nina sinuan bulu. Eresen tabi lebih kami man bandu kali bubuh rikut nembah cari kami 10. Eresen tabi lebih kami man bandu kali bubuh isi kari lagi kami dirindu. Ya kebaci kita majar-ajar berkat indar dage kami babak kampil ate kami renga lagi kena nande biring indar kami babak kampil ate kami renga lagi kena sendah olah kari kami lah tampil adilah tampil lah tanggung suina sendah olah kari kami lah tampil adilah tampil lah tanggung melana. Oh nande biring na bereginting sendah olah kal tersia sendah tudung iarakan bulang-bulang segala tunggung nadi kena makesa sendah tudung iarakan bulang-bulang segala tunggung nadi kena makesa sekala tunggung nadi kena makesa. Ya sah kendu kampil ading gosah kendu kampil lagi permen duwe tamayar kaos tampar malam merga. Ya ada kita kan gosah beru sembiring tengah-tengah jabu anak berudu tampar malam mergana makan naruh dage kam sembiring mergana kali bubu kami taruh kendagi anak kekulangan du tengah-tengah jabu anak berundut tambar malam surut kari kita tambar malam mergana maju kam sembiring merga. Aku peueng ningku sekali enda adinggo tutu satendu ngelagi aku ikelengin dula pagi nade biring nah kampe pepagi ku kelengi mama nangin ikelengin dula pagi nade biring nah kampe pepagi ku kelengi bereginting. Oh mama nangin nah bereginting sendah olah kal
bersia senda tudung iarakan bulang-bulang sekala tunggung nadike nama kesah sekala tunggung nadike nama kesah oh mama nangina bereginting alo kena kena nande biringe si keleng-kelengan lah pagi kena duana makana malam mati kade-kade kerina adik ko tumbuk ulan naik kita Troki Pasena, Magola Melasa. ya si teruhkan kali bubunta sembiring mergana ku tengah-tengah jabuda maju ke kita tambar malam ya si arakan kali bubunta ya bagem kali bubu kami waris kalaida bagi-bagi ngensam beluh gegah kami lakum lagi dirindu sekali kini tah kurang sikap kurang payo gia penglagi kami anak berundut tambar malam ulah dagi tama-tama sangkut duga syukur du asa gegah gasup kami ngume pala-palai kami gelah matunggu perjumpaan neda toto pasu-pasuna sangat gelah bro sembiri ngerjumpakan kami tambar malam mergana gelah selalu bagi sangat pagi tengah-tengah jabu sawir pagi perjabuna mupus anak dilaki anak diberuka pagi tengah-tengah jabu ya kita kan gomesah kalian bubuta sembiring mergana membacika kita surut menjar-ajar tambar malam mergana si baba ada diri kali bubundai tengah-tengah jabu ya surut kita tambar malam Pengantinnya tadi kan Troki Pase. Man kami sira jabatan salih kan kendangan karena bapak kami aku kendang menjua-jua. ya manbadu kami segala berkapil ya. kami surut Diaturkan karena peradak kali teras buang. ya manbadu kami pengantin tertengahan kami sintenari ya ya mereka kami lebih kemahatan arah kali bubu kami sembiring mergana ya kami lebih menakerja Iya, man kami kami sembiring mereka dari kuras turang kumami kami. Kami lebih kena ngeladaki karena perjabun pusat permen kami. Ikut-ikut kari singalo bere-bere berinisikan sekari kupang kami singalo berkebun. Kami sira tanda-tanda gerina kami ngeladaki sapuang kali bukan. Ya, mutar keraban peradap tu. Menjuah-juah kita karina Bapak nande mulia Rikut-ikut kami singalo bere-bere. Rentoroson bandami karena peradap tu. Dongkam singalo bere-bere rikut kami singalo kami Rikut kentua Jaga ikut-ikut kami singalo konsikan kinting setepu. Ngapit kampung kami singalo berkebun sembiring mergana. Kami sempat sendalan. Ya, atur kendung. Bagenda kita pulung matunggu Ari tape olah rayu Kali bubu kami Puang kali bubu kami Sangat gelah kam karina Kali bubu puang Bebere kempudu Si jabukan bana Cawir gelah perjabuna Iya, sikap-sikap kita bahkan perlu sendiri. Ego sudah kusuk kupang atas singalo berkebun karena berada di permeneda. Sikap-sikap kita nak perlu sendiri. Iya, buat baginda. Iya, masuk kena. Olah kita sulak-sulakan maka betul kena percakap peneda. Kita segala rana perlu sendiri. Kita buat baginda. Maka serahkan datanya dan mana perlu malam berkata. Jujuri di batang Anak perlu sendiri berkata. Jujuri di batang Berkena sang aman bantang Iya, karena kendang bos kami anak berumah matua. Karena kalau kita perjabun permen kami aturkan 2 kali budut tambar malam. ya sikap-sikap kamu
tambar malam mergana. Kumat sebenarkan doya. Ya, kalibu kami lada itu pernah pengantin. Bagenda kita pulung metunggu hari tape olah rayu kali bubu kami sekupuang kali bubu sangap dage kam karina kali bubu puang mebarekam pudu si jabukan mana sangap gelah perjabunan Mas. Pernincikan, hafid kamu belum berkebun, landak kamu belum berkebun. Dusir jabatan kami anak bro. Ya, bagai-bagai ku sangkap geluh sembiring mergana ku sangkap geluh tambar malam gendang eda gendang teras lagu penjumpakan tambar malam mergana ras beru sembiring. Hei maka tertinggal kamkrina suara buku gendang gelai bas buku ibas gungna kari radu ras kari kita ada busa jenari manmadu kam sir jabatan kami atur buku gendang anu. Ya, gue baca kam krina kudul. Membantu kam puang kalimbu kami singalokon pergempun guru kinayan mergana temandu sendalanan depari mergana setepu mergana kembaran mergana kaban mergana puang kalimbu kami enda kami ngo reh kuada pada pendu guna nahkan pengalon kami singalokon perkempun ras temandu sadandalan kerina memeriahnya kurdu karena keren kami bas berikan pengalon bas warisi sendah bujur puang kami puang kalimbu kami ngoisakan kami karena pengalon du kami singalokon perkempun menggombanci kami surut
anak buru kami, kelang-kelangan kami karena pengalondu sing ngalokan perkempun. Menggomriah ukurndu karena ngalokan pengalondu kampung kami sing ngalokan perkempun. Ras temandu sadan dalanan kerina. Bujur puang kami. Cikan nenda. Esok kan lebih kampil tanah rikut ras isapna. Gusuh yang ngisap kam mami turangku kami. Makana ijenda angku mendar kesehen de cakap kami nadangi engkap anak berundu kali bubu kami karena ijenda nge seken kami karena pengalon nadangi kam menggumir sada ari hindu meriah nge ukurna pe kam anak berundu engkap kali bubu kami makana enda pe meriahlah ukurnu karena ngalokan sa karena berendu entah ken pe kempudu anak kami enda senja bukan bana pas suari sendah alokan du ya bujur katakan kami man bandu kam singalokon ciken baskan sadekari lit yang aturkan karena anak buru kami karena panggung 12 karena mereka kata pedah nandangi kempudu entah kan berendu rikut kami kerina anak buru menteri du bujur ngobanci kami surut ya karena salaman kari kisah salam alokan du karena isap lebih rikut ras kampilna ya ngisap kam mama mami man balo kam mami kami turangku. Ya bagi kata pemenang dai emang gomendesehkan kami karena isapraskan kampil esehkan kami karena pengalon nandangi kam singalokan perninin dakam katana seri kange raskan kata si ngalokon ciket dai bandulah kari kata meriahlah ukurundu karena ngalokan karena pengalon ibaskan kempundu jabukan bana baswari sesendah. Iya, suh kendo karena pengalonina lebih. Apa pikam ngalukan salodari saja ngancalit tambahan naman kam kuang kami warisi sendah isah kena bandu karena amak tayangan du sehat-sehat kam asuh kendo bandu cakap du karena kampil kehamatan japakin nenda turang kuenda walakin kampilena pe man turang dua sepekan du jauh turang kundai ya ibas sadenda da kam ngeko kap rebelas maka matunggung ibas perjabun anak tenda bagaimana ingkur rebelas man bandu kamimpal kami rebelas kam nandangi turang du rikut peras turangku. Jujur dikatakan kami man bandu kerina kam kalimbu kami ginting mergana bagai peras temandu sendalanan kerina emkap sitepu mergana ras bangun mergana ijenda reh kami kalimbu kami gunanakan pengalon karena perjabun berendu jenda terus pengharapan ke kami Dato kendu gelah sehat-sehat berendu duana raspe seh kai sini surakena raspe panjang perjabunna emaka yarapkan kami ibas pak senda meriahlah menukurndu guna ngaloken pengalondu emkap singalo bebere ibas pak senda Mama enda
amak tayangan du ras mami sehat-sehat kam duana guna nayangi amak enda janah kami petoto kendu gelas sehat-sehat kerina Raskan anak kami apai kam nak berutu walau pilih kami anu kendo ker pangalon enda so kendo iya enda seh kanandang ikam engkap anak buru kami singerana kensa i tengah jabu kami ibaskan warisi sendah sohken kami ka karena pangalon nadang ikam kam biak singerana kensa anak buru kami iya suhka ku anak buru menteri asa kai kam kerina anak buru menteri kami la pilihi kami endalit pangalon tu gosohkan kami go persiapkan kami apai kam si merasa anak baru menteri ruh kam kujenda kam la pilihi kami kerina baru menteri kami iya alo kendo si terakhir man kam si bru sembiring kerina si rembah kulau makaning kami ersada arihdo karena permendu dia lasuh ku tengah jabundu enda sehken kami karena pengalon nandangi kam engkap bibina kam si rembah kulau kam si bru sembiring esuh kendu rindu iya man kam turang kami esuh ken kami menbandu karena kam si rembah kulau au gendu gua isina entah uga surah-surandu belas kam bujur ning kami menbandu kam karena kalimbubu kami sembiring mergana bagi peras temandu sendalanan tuh endang gawalokan kami karena pengalon kami ijenda karena enterem kami anak berundu kalimbubu kami maka lah terbagikan kami ini secara teman kami enda maka tambah Indo melala de pelor na inindu ya stok bue deh jadi ya bujur membantu kami kalimbubu kami memang ngomendam bue ngomenda banci terbagikan kami tapi bue dengar peluru kami nih na teman-teman kami sendalanan kurang galang dengan kami kita kan berjuang iki wajib penting beli buku biar sekolah. Jadi enda kalimbubu kami ngoberikan kami enda jajan na dengan ngenca nggo pagi galang lagi kami badukam kalimbubu kami kam si tergelar singalulumas kam genting margana bege peras pelawi margana ikut ras kalimbubu kami kalimbubu sepedui bas tengah-tengah jabu kami anak berundu tambar malam margana karena basienda penungkunan kami man bandu manggome tampak pulung kamje kalimbubu kami enggo karena ate kami nahken pengalon singalulumas nadangi kam ijenda kari kam nahken pengalon nenda nandangi kakak begepe ku kalimbubu singalo perkempun maka sahkan lebih kampilta ras isa penta
Iya, kuakap sopel ngasisahkan pengalonenda, kuakap si majilena erbelaslah kam impal kami si beru ginting nadangi singalolumas ginting mergana pelawi mergana ras kalimbubu si pedebui tambar malam erbelas kam. Perpulungan si kelengi Tuhan. Urusan ini luar biasa. Enda kami reh kalimbubu turang. Eda kukrina nanderas bapa. Enda kami reh ngadap man bandu turang. Ngombah bere-berendu beru ginting ningku turang. Nggo tambah baru ginting ibas jabundu eda. Meriah ulah ukurdu ibas baru ginting si rehenda turang. Ulah kam dur perdobahan baru ginting si rumah rasi rehenda. Lah kami sangat ngajar turang eda. Lah bagi kena kata ajarku. Jadi meriahlah ukurdu ngalo-ngalo beru ginting serenda. Jadi ibas kesalahan lepak singgoi bahan bere-berendu bahanlah kari cakap man kami kerina gelah kami pengasup ibas warisi sendahku seterusnya ngajarkan karena kai si mohuli ibas bere-berendu ibas jabu kami endam ningku man bandu krina kalim bubu kami bujur Enda kalimbubu karena pengalon duenda isahkan kami nadangi kam terbeluh kari kam nakasa nadangi ka agi nadangi kakandu begepe kalimubundu puang ni puang kami singalo perkempun maka labo pilih-pilih kami apa ikam singalo kenca karena pengalon duenda ersadalah arindu bege mekap kami labo pilih kami apa ikam singalo kenca sahkan karena pengalon enda. Iya, raduras kam ras pelawi mergana, labo pilih labor dobahan kam liala merga menakap kami. Maka ras kam ngaloken karena pengalon enda. Ya, silih ras tampak kam je ngaloken ca bagi makap kami. Iya, adinggo ya loken du elit kari pangong nur semekah. Nadangi kami anak berundu ajar-ajarin du kari kami kalimbubu begepe bre-brendu bas waris sendah engkap bas perjabunna dungi peradatanna bas waris sendah ajarin du kami kari untuk si muhuli guna ngapkap kam kalimbubu kami krina suh puang ni puang kami singalo perkempun endame cakap kami man bandu bujur ras mejuah-juah ning kami manggome banci kami surut kujabu kami. Iya,